Lah kalam no lagi cekah ya. Kan kau hujan tuh. Tuh, wak kakak pai kai kau mau cili organ. Di mana dong organ mana Jumat kok? Pai gua magali. Di mana lek? Tuh sungai Pua, dekat sungai apa? Sungai Pua. Mana Jumat kok lek? Ya. Kilo jalan ni. Koi artis awera 2 to ce. Lama berarti aku. Bali setang ni mana? Mangalah curku. Assalamualaikum yang ku tiba dia nya. Ya selesai ko. Waalaikumsalam. Duduk alam kau. Dua lah. Apa cerita curku kini ko? Kau gaya hono, gaya hono kopi lah terliang. Ungku pulang maklum ya dah lah tutu ko. Rabben hitam mo laki lo. Ku kali ka. Dah iya gaya hono. Ndak sekolah tak enggak gaste kan. Di mana gua dia? Pulang kuliah. Aduh lu ku kuliah. Ungku sase mo. Di mana gua kuliah? Di Upil. Upil. Nan sabanai na ungku pulang dia no, mamin tuwo cek lai. Kalah lo ada awak lu nak doli je lah. Lama gabi ninggo. Itu nakan tu. Duduk di lapau mau koko. Kalau orang kaya lah kah? Oh yang Ku. koko mo. Putih baju lek. Ale. Iko apa kok? Apa kau nakan? Ko. Dia ko awal lo pandai ku main nyo lo. Iko na la to nyok ciwang dun. Tapi nape ungkunya. Apa ungku ko pe ko? Ko pe wak ko. Magang ele. Ungku dope. Apa ko? Tinggal rumah. Ungku gaya na gaul ungkunya. Tinggal rumah. Ini ko ungku na pakai Facebook, WhatsApp, pakai Instagram aja kan? Nak Facebook doh. Ane? Facebook. Facebook. Facebook tu. WhatsApp. WhatsApp. Lihat tunggu WhatsApp. Ungku dulu pernah muda lu. Cari kok. Dua. Mati nak punya. Wah, ko WhatsApp namanya ko. Pada gua. Cari ungku. WhatsApp ko. Anu matu lah gak kanai sene. Oke, reben dulu, Balik siang tu Gak kalambaan pak ringku dia. Kacamata hitam tu. Hitam. Oi. Salah bohong ku tadi mah. Ungku nak. Minum ko. Minum. Dah ungku lah minum tadi dia no. Iya. Rumah binyimku nan kedua. Mak kau minta nah. Angkat dah. Ada sale situ. Tewan ni sangah, dah ulo dah. Aye putih mata dahan ya, pakai pipet. Sale. Balo Aku mau gaso. kakak capek payahnya kok. Kau Iko sieti tu lah banyak lo kerendah gini. Lah pandai mina. Aku lope nampak engkau. Seti mana? Iko de. Anak ungku nang pengelepuang do. Yo. Lo kan aku. Anak engkau nan di balai bayak tujuh balik. Ganggu kau binatang. Apa basuh kan? Ungku mau aja lo. Tahu dia lo. Banyak bini tiga. Lo balo. Itu lego Itu cucu kurang bini ajar. lo. Tiulong ku go. Ading ko. Bisa jangan ini mau tekan kau. Oh. Manuntut ke rumahku. Kini malam apa? Malam Jumat boleh ro. Malam Jumat boleh lah. Malam Jumat ko le tentu minggu malam ko. Okey ni. Lidah. Ungku lah yo le. Ungku makilek ini. Oh, ungku jadi macam. Ungku Dalam banyak buat nama kau. awak terlalu ini ko aja lo ko. Ungku yo lah le. So, Yo. Saran ungku yo cie ni. Nak ungku kan lah gadang. Cucungku. nah, nagadang lo berungku mah. Tapi ungku ko yo udah le nak. Ini lah tu wajah Umurnya berapa? udah. Umurnya berapa? Umurku lah 75. 75 lah tak pakai dah masuk minggu itu. Ano, hari aja bu. Tanggal merah. Tengah merah bas 4 ni. Masuk terus le. Berarti kalau masuk sudah lah sebelum buluh nak. 125. Anu lah, kurang lebih lah. Pokok lebih ya. HP ni. Tadi ko gua. Ungku rek kami. Iya. Sekali mama. Nak gua banyak. Ada nang dekat dia. Timur lah kami nama pulang ke ungku je pak Yo. Tapi kau jadi timur ko. Iko pengangguran ko. Ancak awak le. Aku fikir lo deh. Ada nak aku suka mau nan kuliah di Upil tu mo. Pil tu apa tu? Universitas Perguruan Ikan Lele. Nak tentu dengku tu. Anak Tadi mau kuliah nak tahu ungku lo. Ungku lagi pulang pagi. Pulang lah malam lo bekola lalu ya nak tu ungku dapean ni. lain tapi malala, itu cuah yang guna. Nak dom tak izin Ini mau dia gelang kuah. Dia kok lah tapat tiak
Tu apun sana cucungku di kini. Tungkukan lagi bara gis te gak tabas te kan. Bara ye sore te kan gak lambo so wah geti me bungo. Nah, Nah, itu dia minta ya. Lanjut ada po. Oh, kok 3 batang. Mire bus ye. Oh, do kamera. Awak mire bus Lanjut ye. banyak go. Awak lah banyak go. Awak kok 3 batang tadi. bara belanja, bara belanja. Uang kedai mah kau? Orang kedai. Orang kedai mah? Orang kedai cuma tenang. Bara belanja cucungku kau sadoe kau orang kedai. Dia dua piti ya kok. Sase, kopi putih kau. Ayo. Iyo. Yo kayo ko bro. Bini aja, bukan bini 7 ah. Tujuh. Anak tu coba balik. Bini 7 ah. Lan sotong go. Kau nak isa kau, cuma tu cucungku lo, ungku lagi yang tadi tu. Nak mas desa. Mau. Bola. Op. Gantiang bro, gantiang. Gantiang. cucungku ya. Gantiang ganteng. Gantiang. Gantiang. Oh. Ikuli waras lo. Satu lo cari dia aja lo. Orang kedai wak, mana nyo belanja cucungku tadi. Kau piangku jenis bawai. Pitih dah Katulan. salian, Mbak. Oh, jadi betul. Ngoplay bulan jauhku tu. Abi nai. Ah kok. Jan, abi na cuma tungkunya. Cuma tunggu kan itu lepas main bulu. Oh, jadi betul na. Iko di Paris di laluannya dan nak ungku na Kau nak beli sama dan ni. di Puang tu. Dah, iko nak samih Tapi kau. kau doang Morgan. Tinggo. Ancan artis ko. Dia banyak artis eh. Artis saweret ko balik ka ba? Banyak. Aku kata Oh, kau piti. Tanangnya lah cucungku. Tiyo tiyo. Nah itu orangku pulang lo deh. Adik. Ko Yo ko bayi, ko tunggu di simpang ujung gadiang tu. si pengunjung dia mah kau. Ku agak tua, ku pangana agak nak anu lo Oh, deh. kopi. Apa bas? Lelo lah. Ba kopi. Kau mana cucu kurang ajar lo kau? Kopi aku lelo luguyan. Oh, sase engkau. Ah. Ah, betul lah. Ko yung ko ka pulang lali. Yo. Mandi lo. Alah, cucuku. Awak ka kalapau ni. Mandi deh. Engkau pulang lo deh. Pakai no. Pakai. Camilan. Oh, ada bayi gaya aja kuning mau. Menggaya cuma toy hitam. Enggak kopi ya. Hah? Kung ka legal. Ketumbuhan. Pulang lo alin na. Hah? Pulang lo alin na. Kemana? Pulang. Kemana? Pulang lo alin. Pulang lo le. Oh, di lah.